Cinema Huang by RemPham'Ly. He kan channel hian movie lam chanchin tam tak kan lon tar lang zela. Abikin movie release thar local tour. RemPham'Ly Theatreah kan en thei ngei tur le. Online na a huna. Ian don ni po in. A chanchin tlang pui ilo shot lok thei nan release thar tour. Thazwal hi. A chanchin tlang pui kan lon chhuak lok zel thina. Midang aya movie lama ilo beng var zwal zel thei nan le. Bangbo lutuk lawa ian thei nan. He channel hi like le subscribe min lo mi sak don ya. RemPham'Ly for your pleasure. Inside Out 2 hi American animated film chhuak thar tur ania Pixar Animation Studio for Walt Disney Pictures noya produce tur ani. He film hi Inside Out 2015 sequel ni in Kalsimana director niya Mark Nielsen producer ni thung. Screenplay hi Meg Lifford Delph Hofstein ten anziak. Hemi film machang tu te chu Amy Poehler, Phyllis Smith, Louis Black, Diane Lane le Kylie MacLachlan te ania anfa hian sequel masa changa anrol ngai anchang le don ani. Amai ro chu Tony Halin Bill Hader role alwala na nga chutiang bokin Liza Lepirain Mindy Kaling role anei Khawvela ang. Cast Tharatan Maya Hawk, Ayo Edibrie, Adil Exarchopoulos, Paul Walter Hauser le Kensington Tolman te lak anni. Helfin mai hian Riley Emotion chuan ngai tuana thar nein Riley chiale chhasiat na zongzong chulwalan atum na chanchin ania. Inside Out 2 anba saitur thu hi September sang ni somni pani khan D23 Expo apuan ani to a. Man Nielsen le Lifford te chu director, producer le writer atan ruat ngal anni. Inside Out 2 hi theatrical in United States a June ni sompali sang ni somni pali hian Real ID 3D IMAX le Dolby Cinema noya release tura man ania. Hemini vekhian sang ni somni pali NC International Animation Film Festival a release ani veli ang. June ni som pani sang ni somni pali hian Belgium, the Netherlands le South Korea lama theatrical release masaktur ania. June ni som pathuma Australia, Germany le Mexico a release ani veli nga. South Africa, Turkey le United Kingdom a June ni som pali sang ni somni pali hian release ani le bokang. He film hian critics lamatanga fakna adong tam leya. No pang deuta na film siam ani angin. Review tamzo khiam positive review amua rating po film dang zong ain an chua madaya changin amucha ani. Vana ithak takin Inside Out 2 hi kan aizol khochunga ngei en thein a omdona tun kha June ni sompali hian RemPham'Ly cinema a pek chua ani done. Ticket arash chin awangin en tumtan chuan churan afuang. Movie hmuhnawm release thar tur nai zwal en chak ombik tur te chu Despicable Me 4, Deadpool and Wolverine le The Exorcism te anni. Tunatan chuan du tok le photila. Karli a movie thar hmuhnawm lutuk tur dang kan lon tar lang liang. Mangtha phot ule. RemPham'Ly for your pleasure.